Velika prednost digitalnog marketing tečaja. Znači, sve lekcije su snimane. Ako i nekad ne možete biti na nastavi, pogledat ćete snimak, ali je bitno da odrađujete vježbe. Meni je cilj da opisuju se ljudi koji žele to naučiti, koji mogu vježbati. Ako nemate vremena, ako ne možete se dovoljno angažirati, bolje nemojte upisivati tečaj. To vam iskreno kaže, nećete moći pohvatati. Tečaj je dosta intenzivan. Znači, dobijete snimke, dobijete sve moguće checkliste za sve kanale koje obuhvaćamo u tečaju digitalnog marketinga, checkliste koje sam kreirao ja iz svoga vlastitog iskustva rada. Zatim dobijete i vodiče, znači kompletni vodič iz digitalnog marketinga, praktični vodič sa primjerima. Zatim ćete dobiti vodiče za rad u WordPressu, za rad u cPanelu, ali onoj kategoriji koja vam je potrebna za ove stvari koje su vezane uz SEO i digitalni marketing. Zatim ćete dobiti i ostale vodiče za oglašavanje i slično. Znači, dobit ćete osim praktičnog znanja i dovoljno teoretsko znanje i naravno sve prezentacije i vodiče da se uvijek možete posjetiti u svakom trenutku. Tako da ovaj tečaj prati trendovske stvari iz digitalnog marketinga, one upravo koje se dešavaju sada. Vi kad upišete neki fakultet digitalnog marketinga, traje 4 godine, ono što učite danas već za pol godine je možda prošlo, a pogotovo nakon 4 godine to je već zastarjelo. Sve što imate upitati, tu sam ja kao vaš mentor da vam pomogne. Radimo u malim grupama, tako da vam se mogu svakome vas posvetiti. Obično su polaznici ljudi koji imaju neke biznise ili rade već na nekim primjerima. Možete koristiti svoje primjere za vježbe na ovome tečaju. Znači, možete ih koristiti jer radimo sve sa vježbama iz stvarnog života agencijskog, moga života agencije ili vaših primjera. Tako da budete sasvim sigurni u ono znanje koje dobijete da možete implementirati na svom primjeru. I kao garancija uspjeha, znači, ja vam garantiram da ćete sigurno podići svoj level, itekako, a za sve one koji ne budu zadovoljni, vratit ću vam lovu. Meni nije do love, nego stvarno da vi to naučite. Zato iskoristi ovu priliku i upiši digitalni marketing tečaj.